intay amwen no anya ti pakasaritaan ti parikot iti biag ni Nana Tiriang iti Nueva Vizcaya. Ana pa uluan iti inauna. Sagudayan nga rod ti surat ni Nana Tiriang. Dear Cousin. Sagbay man nga inak isalaysay ti pakasarita kasinyong kablawak man dagiti amin nga agbibuya ti programam uray no digiti agkikidemen nga agdingdingeg gapu ta makaturturog dan kablawang kayo. Nangruna ken ka nga timon dati nga programa ken amin kayo nga kamang iti Nemars Studio naragsak nga aldaw yo kasin. Nabayagen nga magusgustuhan mi nga agbibuya ka nagdengdengeg kadagiti programa yo kadwak nila kay ko no madamaman trabaho mi wenno agin inana kami awan ti palampasin mi nga wenno programa yo ta na-SM kami nga agdengeg kadagiti nadumadu mga drama wenno pakasaritaan iti biag ket naawis tirik nami nga agasawa nga mangiburay mo ti pakasaritaan mi nang runa ita nga adda parikot mi kadagiti anak mi tapno no agkid daw kami man ti balakan adda ngamin problema mi iti inauna nga anak mi nga ni Munina kasinyong takadagupan da nga agkakabsat ni Munina nga inauna ni Marlon nga nagtinga kini Melvin nga inaudi nila angen Munina ti awan pay asawa na kasin. Idi nagasawa ni Melvin nga inaudi kasin yung gaputa iso ti mo na nga nagasawa kadakwada nga agkakabsat nasakit tinakem idi ti inaunami nga ni Munina tadi kanula na di kanula nakaurura yun, ti buridikda nga nakaasawa ni Munina nga inaunada. Gaputa, kasapulan nen nga makiasawa ti inaudi mi gaputa adan sungsungbatan na itinobya na awan ti naaramidan mi. Uray no nagpauyo idi ni Munina ket aging gaita adda pala ti sakit tinakam na iti buridig nakabsat na. Ang binebean mila ta idin baring mailiwliwag na kunami. Ken maysa kasanungod nga maured nga agasawa idin to nga awam metiyam amuna nga nobyo na. Adamot ti madamag bi nga kakuykuyog na nga lalaki angem apagbiit laeng awan tumeten. Awan met ti agbayag nga karelasyon na. Awang pa iti inyam amuna kada kami nga naganak ken ko ana nga seryoso nga boyfriend na. Agad alangan met gururayon dalatan. Nang runa ket adamot trabahon dagiti adding na. Addan ti parikot mi iti inauna nga anak mi kasinyong idi ti maysa nga aldaw. Tang. Marlon. Oh, anya dayjay barok. Ada ko mati ipudnok kada kayo. Anya ka di dayta. Kayat mi kumanti agkalaysa. Kinirika nga kayan ayat ko, tatang, nanang. Anya? Anya. Nabarok. Isa ang kay kadi nga makaurayan. Anya? Ay naamumat ni manang mo nga Munina. Di na kayat nga unaan yung makiasawa. Kasano nga rod nanang? Di mi nga rod maurayan ni manang Munina at aging kayat agad aumot pwede yung amuna nga nobyo na kada kayo. Ay, kasaritam ko maisuna Amuna ba't nga ada ka ayan ayat mo. Ngaming gunam-gunam na idiking kabaraw.
Impakpakaasin na nga di kay pala agas asawa, aging ka nga di pay isot umuna nga agasawa. Abom lang aruden nga nagsakit tinakim na kini Melvin nga adiyo. Kaya't mo kadimat nga gurain na kamot ni manang mao, nakasti pa ng gura na kini ading yaw. Siyempre kit sana nanang. Angin orti maramidan mi kit. Agdadagsun mo ni Rika, tatang nanang. Anya. Ay na, day tatil ko na kon. Baraw, saan nyo pala nga apuraan ko na nga minking ka? No di yo kayat nga agka-problema tayo kini manang yaw. Mo yung ba't nga kasi tigalad na? Aping amin nga kagura ni manang no una ami iso na nga agasawam nanang. Ambo yung mutan ada jay ego na wano jay pride na. Nga aging gaita. Kat awan pa ti asawa na idinton nga adan ti usto nga edad na. Kit iso na ti kasarita yo atatang nanang. Bagbagaan niyo iso na. Nga saan ko mga rumbeng nga gumura kada kami nga kabsat na no inunaan min nga nagasawa. Tabasol naman lahi nga. Ay na. Kitaping amin nga diyo pala ibagakin ko na. Diyo kasarita ko mananang tatang. Ay, sika man lakay ti mangibaga. Ay, sikan ati riyang bakit? Ay, sikan na ilyong sikat ti ama na. Ay, sikat ti ina na. Sikat naggapuan na. Ay, sakbay nga naggapu kanyak. Naggapu palaking ka. Indalan mula kanyak. Ni Monina. Anya. Ay na. Kasi sikat maging bagan abaraw. Sikat makisaritan kinimanang mao. Tapno no maawatan na. Tapno palubusan na kayo. Nga umununan nga makiasawa ng isuna nga inauna. Apo nanang no diyo pa'y makasarita ni manang. Dakay tupay nga naganak mi. Kat diyo may ibaga-baga king kuha na tikit yung ibaga. Anyan to lagi di kanya kon. Ibaganan to inauna isuna. Awan ti karbengak nga mangibaga king kuha na. Ti kayat ko nga ibaga. Ay, tamo ti problema nga men iti inauna nga anak ta si Katiriyang. Si kakumati mangibaga ta si kati babae. Adda nga maawatan na ka. Diyak karod kayat si kamat ilyaw. Si kan ati mangibaga no kayat mo. Ay, diyak kayat. Ay na. Uraan niya ti bagbaga ni manang munina tatang nanang. Ikalaysak ni Rika. Gapot arumbing na laang. Gapot adda nga rod sungsung batak kingkwanan. Alam makaamu ka baraw. Sigurado. Guluman day tuyay. Sigurado alakay. Natangsit mit nga rod ti inauna nga anak tanga ni Monina. Monina anak ko. Maturog ka din. Saan pa'y nanang? Apay ka di? Kasarita ka kumabalasan ko. Anya ka di ti pagsaritaan ta nanang? Manon titawin mo. Awan ka di pa iti iyam amum kada kami kinitatang mo nga. Kaayan ayat mo. Ala ni nanang, apay nalagip yu dayta. Addan tulat ako lakbet kada kayo. No kumada boyfriend mo, abalasan ko. Saan kami nga adkid nga makiasawa kan. Makiasawa kan, tapno agsimpang mo tibiyag mo. Agure ka man nanang. Api kaslada kayo't mga apura kanyak nga agasawa. Kit saan ka di nga kayat mo ti makiasawa. Tadi mo kayat nga maunaan na ka dagiti kakabsat mo. Inunaan nak lang nga din ni Melvin. No sino pa'y ti buridek, iso pa'y ti imuno na nga nagasawa kada kami. Imbag pa'y kini Marlon, tayo di imbagak, nga handa pa lang agas asawa nga agnobya, nagwen mat, imanugot mat, taurayan nak, nga saktiyo mo na nga agasawa kada kami nga agkakabsat. Kat, awan mo't pa'y tinobyok nanang. Awan ka di pa'y ti
Awan ka di pa iti makurso na daam kadagiti agar-aram ken ka. Muni na balasang ko. Um, awan pa nga ti agar-aram kanyak nanang. Anya? Anya ti kahit mo asawan. Tsak man amo nanang. Naatap sa dagiti lalaki dito lugar tayo. Adumot pa iti babaro dito nga kasadarak. Adumot pa iti babaro dito nga awan pa asawa na. Ang awan na pulos ti mga aram king ka dito lugar tayo. Awan nanang. Iti sabali nga lugar. Mapangkamot iti sabali nga ili. Sabali nga barangay. Awan ka diti agkursunada king ka nga. Nagdaton king ka. Awan nga rod nanang. Ay, yun lang. Anya? Ay, awan anak ko. Ay, kwa. Kunak no adanubyo mo. Kaya't ko mga makiasawa kan. Tapno no. Tapno anya nanang. Tapno no agsimpan at ibiyag mo anak ko. Agure kayo man nanang. Anya dayjay. Agpudno kayo man kanyak, nanang. Kinasarita na kay kadin ni Marlon? Anya? Da ka di imbagbagak akas anak ko. Isang oras nga damdamagag nanang. Nagsarita kay kadin ni Marlon? Imbaga ka din ni Marlon kada kayo nga agasawa dan ken ni Rika nga kaayan-ayat na? Ay, kwa. Ay, saan na mabalin na nanang? Ibaga ayo king kwa na nga urayen dak. Urayen dak nga makaasawa nga umuna. Nga min, syakti inauna kada kami nga kakabsak. Iso nga rumbeng na laing nga syakti umuno na nga agasawa kada kami. Iso nga kinagurak ni Melvin. Ta iso pa'y tinaudi, iso pa'y timuno na. Di nakla na urayen. Ay, saan mo kumanga guraan ni Melvin? Tadi na nga rod na urayan. Masikog idi tinubyanan. Alagan ba't nga urayan na kalatan. Abi nga nga sinigugan na dobyanan nanang. Nalawag kid di nga awan ti respeto na kanyak nga inauna nga kabsat na. Imbagakin kwa na idi pakaunak ka na kwa da nga dua. Nga syakti inauna, syakti rumbeng nga muna nga gasawa kada kami. Anyalat panunutin dagiti tattao ti aglawlawan. Nakaslamot lay bagbagadan nga awan ti mangayat nga mga kasawa kanya. Taino na andak pa'y digiti kakabsat ko. Ngayon inaudi nga miti siya. Saan nga kasta ti panunod da anak ko? Saan man nanang? Ureno saan ko nga mangmangag nga mabasak ti panunod ti tattao. Gapo iti panagasawa ni Melvin idi. Ado di kiti makitkitak nga. Tumaltalyaw kanya nga panpanunutin da siguro nga deta awan siguro mangayat nga mga sawa kan kuana ta imunape nga nagasawan ti buridig da. Ay nasaan ka ko mga agpanunot iti kasta. Ay na. Ibagayo ken Marlon nanang. No di na kayat nga gurag iso na akas pinanggurak kini Melvin. Agtutor iso na. Urayan dat nga umuna nga makasawa sakbay nga agasawa da. Agtipel da. No kayat da. Anya? Anya ti kuna ti anak mo itay ti riyang bakay. Kas tininamnamak lakay. Kurang nalaengen kasyak ti apaan nan itay. Hangkumot nga imbaga nga nakisarita ni Marlon kadatayaw. Isun ati atap na. No apay nga damagag no danubyo nan. Tanwad ako man kat makiasawan ko na. Ay, no apay mo't ngamin nga kasta dahita nga inaunang anak ta. Di lang makaawatan. Nagrigat nga mintikas yung nga kasasaan. Lakay. Nagrigat nga ibagakin ko na nga. Baybay-an nalatan nga umuno na nga agasawa dagiti kakabsat na. Taama nga no, urayan da isuna. Bakakit no mairamraman da nga agbaak no kastanto lata ti anak ta. Anya. Di ka unay makatagaray kit ang mga numangag da. Ay na. No kumalang mabalingkit ibagaking kuanan ay nasaan mo nga ipagbagaday ta. Amumutin ti anak ta.
Ang mga no pati data ket gurain na. Ket rumbeng na laeng nga maamuan na ah. Tapno amuna no apay nga di pay la makaasa-asawa. No apay nga umun-una dagita kakabsat na. Kisa mong orgi ipagbagata ang mga no maluksaw. Sika nga ron ti mangibagan. Diyak nga ron kayat nga ibaga, ang mga no kaluksaw nak. Ang mga angkit no ilaksid nak nga amana. Ay na, Diyos ko aya. Tang, nang, Marlon, nakasarito ko din ni Manang Munina. Ay na, kinasaritak idi rabi Marlon anak ko. Kat, kas ninamnamak, makaungat, gaputa, di na kayat nga unaham nga agasawa. Ay, Diyos ko aya. Ay, apo Diyos ko. Kat, anya nga ito ayat aramidin tayo. Rumbeng na laeng met nga ikalay sana ni Marlon, ni Rika nga kaya na yat na, tamasikog nga rudan. Isugarod lakay. Angam kinasaritak mat, angam awan latamat. Ikaamak ko. Kaguran ng tumot ni Marlon. Kaguran to ni Munina dagiti duwa nga kabsat na. Akit, mati ah. Namabalbalin ka jak kayat nga kastoy ti pamilya tayaw. Jak kayat nga agigin nura kayo nga kakabsat. Anya nga rin ti maramidak nanang. Ipilit mo ni Rika. Gabuta, naamuanan dagiti naganak king kwa na nga masikog isuna. Di kinagpaisuan na. Kaya't ko nga, dumanon tayo kuman. Makisarita tayong kadagiti naganak king kwa na. Anya. Lakit problema nga ron ni Manang mo. Ay, wait. Ay, saan ka di nga mapan ijay Isabela ni Munina inton lawas na? Apay papanan na di Isabela, tatang. Ay, mapang ka nung makisik ka. Talual daw nan sa ijay. Umyan sa ijay. Anya ti plano, manya ti kahit mo asawan, ilyong. Iti kaawan, bayat iti kaawan na agad. Ijay itong nga mapantayo makisarita kadag iti dadakkel ni Rika. Ayun, anya. Mayat sang agpay sa barak. Kasanong nga no maamuan nan ton nanang, tatang. Di kagura na tayo tulat ta. Nang runan no ilimid yaw, ngayon may kayong dimanon. Ay, talang ati problema. Narigat pa ito ilimad taking kuwan ha, iti agnanayon, tatang nanang. Naskin nga kasarita tayo isuna. Naskin nga maawatan ni Manang, nga awan ti maaramidan nan, no umununa kami man nga makiasawa, nga kapsat na, nga adingan na. Tabasol naman laing day jay. Ay, isan mo nga ibagbagati kasta anak ko. Ay, narigatan. Ang mga no ilaksid na ka nga kabsat. Ay na. Rumbing na ko mga amin nga da kayo nga naganak kada kami. Ti, mga ramid iti agdang, tapno no, agkakapya kami. Da kayo ko rumbing nga agaramid iti pamuspusan, tapno no, maawatan ni Manang. Tapno maaklon na, nga maud-udi nga talaga nga agasawa isuna, gapok iti problema na. Ay, saan mo nga ibagbagat ti kasta anak ko, ay na. Narigat dahi ta nga ibagaking kwa na, ta sigurado lakit day. Nga no ibagame, kit gurain na kami. Ay na. Salabalin nanang, tatang. Anya. Ito no, agkalay sa kamin kini Rika. Kit gurain nakman ni Manang. Kit sakton ti mga ibagaking kwa na. Ay, saan anak ko? Ay, nagat-adada nga gurain na ka na. Iyan da nga ginura na kon. Di lubos-lubos ay kon. Bagak king kwa ng tirason, no api nga di makaasa-asawa. Ay, saan barok?
Ay na, baka kat madudugtirik dati kabsat mo, kat ad-addan nga dinton makaasawa. Ita ka diti, papan mo di Isabela anak ko. Ay, wan balasan ka, matuloy, di papan mo panakisik ka. Wan tatang, talo daw ko jay, so nga makaamo kay pala dito eh. Ay, wala anak ko. Alakit agan anad ka jay ah. Pag umyanam nga raw, umyan kami ka dati kabagyan ni Sheila. Dati kadwak nga mapan makisik ka nanang. Na diti ka tawa mo ti pakisik kaan. Kaya awa mo pa ti natalagid nga trabaho dito eh. Ay, una. Nasaya at mag, narigat ba't dumabakante kayo? Kung mayat mag, kin adakil ti tandan da jay tatang. Ay, kuwan. Kaya, agan andad ka, balasan ka. No kasta. Talual daw mo jay ko naman ako. Wala nang. Alakad bareng no. Ijay mo ton nga mabiro kan ti agbalin nga katakunay nay mo itibiyag. Inanang mo. Kat, saan mo tadakas anak ko? No adati agparik na kin ka nga baro ijay. Iyawid mo dito Biskayan, taasawain mo. Anya? Ay, unay ka mo timbakay. Isupay nga babae ti agiyawid ti lalaki. Ti kayat ko asawan, no adati agparik na kin ka nga baro, nga taga ijay papanan nyo. Ay kat, no lakin di agkaayatan kayo, agkat di saan mo't adakas no agasawa kayo. No addaan nanang. Apay talaga nga gumanatin ayan ni Marlon? Ay, saan mo't anak ko? Kaya't mimutlaan nga sikat umununa nga agasawa ngem iti kabsat mo. Tapno saan mo nga gurain ni Suna? Rumbang nalaing nga tatang. Tasyak nga rutina una. Iso nga siyak ti rumbang nga umuna nga agasawa. Ay, sige anak ko. Wen, ibagbagami mo deta kini Marlon. Iso nga ti kunak. Nga no adatay uri kumidday laking ka. No adalamang kidday king ka nga baro ijay Isabela. Sung bata maon. Ay, sobra ka ba't bakit? No kasta, adadya Isabela ni Manang. Tatang, nanang. Way, nadadya Isabela. Tatimawag itay. Sakbay nga nagsikada. So anak ko nga, ginundawayan tayon, ti imay dito'y balay tinubyam. Umay tay dumanonan. Tap na makasarita min, adagiti agbalin nga, balayan me. Nasayat mo ito kasta nanang. Sana bale. Maawatan tumit siguro ni Manang. Nangruna no mamuan nanton di amin. Saan tayo pala nga panpanunutin deta baraw. Dumanon tayo kitdain. Tapno makisarita tayon, makitulag tayon, kadagiti, pakaikamangam baraw. Kung tatang. Ay, ape ka nagsinaay ka, Ilyong. Di mo kunain nga. Nga niya, si kamot tiriyang. Anya man ti panpanunuti mo? Kasi siyempre, kalpasan ti panagtutulag tayo kada abalayan. Impakada da nga umay-umyan ni Rika ditoy. Gaputa natulagan ti kasarda, kat gaputa masikugmat ni Rika. Dito yun nga agnaed ni Rika dito'y balay. Kat deta manan style mo kasla dati, hindi ba agasawa ni Melvin nga inaude, hindi inyawid na ti asawa na dito'y. Kat amumlatan si kamot ti riyang. Adula una nga pampanunutan. Anya? Kumaman no saan ka nga nakaarakop kanyak lukaw. Ay, si kamot bakit? Apay dakas ka din warakupin ka.
Ay, amamu ka una yan. Amok ti nagyan ta panunot maun. Gaputa, nagasawa mo ti ni Marlon. Kat agdindin na dan ditoy. Kat agkasilid da. Umapal ka man na, lukaw. Ay, sikabat. Apay kuma. Anya kung mati apalak. Kat kanayon tabot nga agkaida. Tsak abuking ka ah. Ay, kumusta nga tadagiti dua? Siguro ko madamas sibog na. Ay, saan pa'y siguro ah? Ayunan niya. Di tamot pa'y nangag dati katreda. Ay, speaking lakay. Ay wanggarap. Detan, madaman ti sibog ti anak ta, ti baruta. Ay na. No apay namin mo't nga di dapat rimaan deta nga katre. Ay, nakaapal. Bakit? Di ka kadi umapal? Ay, tala ka man sika. Anya ti rumbeng nga apalam. Kanayon tabot nga kaida. Ay, nakaapal ata. Siyempre kabambanwagan na kapigsada pa'y laang. Siguro di kapigsada, kastamad. Kasta unay kumamot ti ringgur ti katreta bakay. Ang iti problema, saan tadi kamot makakino din talakay kan. Nakapsut mo't tandagit at tungtuming mau. Siyak mo't latan ti pakinrabrabawom no kung ano makalagip ka. Ay, kitawan ti takas na bakit tanapigpig sa basit na tuming mangum iti siyak. Hindi, anya ti kahit wasawan. Alakit umapalak ngagpaiso bakay. Nakaapal ako na nga ni Arnel iti Ilocosor. Anya? Arsin naman nga Arnel bagbagamahon. Ay, ikito. Ay, mangag kunti asog ti amanugang ta. Ay, tana ka man. Apay da ta asog ti manugang ta ti dingdinggan. Ay, tilaan na kalaklakayan kan. Dulaon nga panunutan. Umay ka na bakit? Umay ka na. Ay, kumaano umingar pa'y deta. Anya. Imingar. Ay, sika. Talagang ang loko ka. Apino kasta nga adamang mangag mo nga kasta't araramidin nakit alisto ka. Alisto nga mariing direk nam. Ay, anya nga raw. Kasta mamay. Alaw may kakid din na gundawayan ta. Kasabayan ta dahil ta anak ta. Ay, lada ka. Nakanalas nga kasta nga sabsabayan mida. Alakit, umikalatan Ay, no di mo kaya trabawang ka. Ay, makaamu karabawan naklatan. Sigurado akmat nga nakapsot na tuming maun. Ay, saan? Nagkape ak itay. Kape nga. Basta, kape. Nagkape ak itay, ginatang ko. Anya? Wine. Ay, live good sa day itay. Ay, teta ka manay. Nagpatalastas ka manay. Alumay kakit din. Akit rumabaw kalatan kunak, Mike. Basta saan nga siya takirabaw. Nakalalas mo deta nga sabsabayam ti anak ta. No, di mo kaya siya lakta nga rudan. Ala. Ay, na Diyos ko, ay. Kargat na kid di nga sabayan ti anak mi ken ti manugang mi. Kastaman idin, idi nagasawa, idi nangiyawid ng isang puti na udi mi. Ala, kagundawayan tahan. Mga noin to no sakbay nga agawid ni. Ni Munina dito ikit mapandanton agyan iji balay darika. Ay na, iliyaw. Kasta unay titangkin na. Win nga raon, iso nga ron nga gundawayan tan. Sumabay tamutan bakit? Ay, nagalasbutan. Kasabay tagakagindat tamutan ti anak takin ti manugang ta. Ay, mabayam lata. Naganggalas ka raon. Ay, makagargarit rik na. Ay, loko ka talaga, Iliyam. Ay, naku, nagtupay. Pagbiit ka laang manahin. Ay, salbag. Si kamalat naglipasin Unay kamutan lakak ti Iliyam.
Tang, nang, Barok. oh, Marlon. Tapno maliklikan ti panagapa mi kini manang munina. Ije kami pelang ayandari kang agyan. Ay, nasaya at but anak ko. Ay, maawatam ko malatan na sigurado nga gumura man ni manang mo. Pati da kami guraan na numaamuan na nga napantayon din manon yan dari ka. Kan inyawid mo, na minsan, inyawid mo ni Rika dito'y balay. Ay, sigurado lakit di nga makaungot king ka. Pati da kami, kaungot na. Kahit ije kayon nga agyan. Ije pelaeng pansamantala tatang ta. Ornosen tayo ti problema tayo kin manang munina. Kasano nga rod nga taaya? Kasano nga rod nga ta nga ipaawat kin kwa na? Nga rumbeng nga, baybayan na kayon nga umununan nga agasawa nga mitisuna. Taawang mo ti asawain na. Nagtawag mo't kid di tayo ni manang munina nanang. Tatang, ay, nagtawag kin ka. Anya ti kunana, anya ti nagsaritaan nyo baraw. Ipospon ko kanu pelang ti panakikanlay sa kinirika. Anya? Anya kaya tasaon nga ipospon niya. Apeng nga ipapospon na. Da kano yam amuna kada kayon nga. Nobyo na tatang, nanang. Anya? Anya? Pudno ka di dayta. Ada siguro na amuna ijay Isabela. Siguro akat inungpal na tibilin ko nga na uri adalamang kiday king kwa na kat iyawid nandito'y balay ta asawain nang. Ay, madibat ano ka siya nga makiasawa latan titinam ambaw. Akin, nukas na. At dati, nang tutup king kwa nga taga Isabela. Deta mati ko na, ay, diya ka mo anong taga Isabela tatang. Basta, adanto ka nun iyam amo na nga nobyo na. Ay, Di ka mas daw, bakit? aman nga rod lakay. Adama mala nang tutup king kwa na anya. Ay, kisupaya. Amang anggad no, pudno nga da talaga kaayan ayat ti inauna nga anak ta. Alagad na saya at bad. Tapno awan to ti agbaling nga problema. Tapno saan to nga maunaan isuna nga agasawa. Sige nga rod baraw. Ipospun nyo pala ti panagkalay sayaw. Ta amuin tay pelaeng no pudno nga adan nobyo ni Munina. Daytan ni Munina, simbang putin bakit? Intan takasarita ta. Ay, weng. Ay, nakasangpot kagaya mo na anak ko. Kahit, kumusta Mike? Ti papan mo di Isabela. Kumusta ti panakisikam? Day. Agsagit ka mo tayo Munina anak ko. Unyag paiso. Aping agsangsangit ka anak ko. Agpapada na aming lalaki. Taga Biskaya, man na taga Isabela, agpapada na. Anya, Anya, tikait mo sa wine. Saan ka di nga imbagam kini Marlon nga adan iyam amom kada kami nga nobyam. ay, agtugaw ka anak ko. Kasarita da ka man. Anya ayati problema. Anya ayati sangsangita mo nina anak ko. Kaamok no adan mga sawa kanyak nanang. Anya, Ngam. Sagbay nga napanak nagisik kay Isabela. Adati nakachat ko. Adati namaamo kay di Facebook. Nga taga Ramon. Ramon. Ni John Leonard. John Leonard tinagan na. Jan Leonard. Nga taga Ramon tatang. Kurt. Nagsasamit na kiti balikas na iti chat. Iso nga sagbayak nga na pa ni Isabela. Inaklon kong tidadaton na nga panagayan. Angim anya tinapasamak. Aping agsangsangit ka nga si Mangpot anak ko.
saan nakakadinga sinipot, wenno saan nga saan nga kinitaking kawan anya. Ay, ibagam anak ko, tapno maawatan may. Ibagam no andyan tapasamak. E di nagkita kami. Anam na maag nga. Isuntirog iti. Namintas nga langin mi. Nagpapintasak. Nagtigusak. Kapag kita kami nga roden. Ingkadeng ko pa yan nga itid. Kundi amin ko kinkwana iti damo nga pa nagkita mi kini John Leonard. Kurt, Api nga min nga itid mo ang dahagos anak ko. Kadawa man lang mga asawa kanya kon. Diyak kayat nga una anak ni Marlon. Isa nga nagarami daglat pawuspusan dabdulotan mga asawa kanya. ngayon andyan tinapasamak. Nakipagkinitang agpaiso ni John Leonard. Ang, Ang iman niya anak ko. Napon kami na nga iti restaurant. Kurt, Iti damo kat mayat-mat na kaisisam na magkasarsarita. Kat anyat na pasamak. Ang imidi. Idi aglugan kami iti tricycle nga mapanay motel. andyan tinapasamak. Diyak mo na. Asidig pelat na taray ti tricycle. Nagparan kat ibaga na nga yung agbabawi matan nga mapang kami iti motel. Anya, Ngayon na dahil iti kungkul hakon lakay. Awan manin ay, saan ka latang patpadlawan? Anya ti problema kanyak nanang tatang. Napindasak mat. Nagdigos mat. Ay, baga mong bakit? Ibaga mo, Tsak kayat. Sikat ibang ibaga. Tsak kayat nagurain na. ay, uray siya kanya kung ba't ka nagugurain na. Abay nakasjay kayo nga lalaki. Bagaman tatang. Ay, awan ti amok ka dahil anak ko. Nalapsat ka. Ang maapay nga road. Alay, baga mo lakay. Ay, kayat, sikat mang ibaga. Abay, anya ti problema niya kanyag. Ti amok na ng biro ka kundi agbalin nga katakunay na iko ito itong balbiyag. Ti amok na ni John Leonard. Ni John Leonard tira mo ni Isabela ti agbalin nga gasat kon. Ang saan man. Tamapan kami pelat motel. Aba sidig pelat na taray ti tricycle. Pimaran kat bimaban nga dinagunonin. Ay, tanti ko naking ka bakit? Ibagam kami na yun. Sikan ati mangibaga. Anya? Ti amok man wadan iyam amo na nga kayan ayat na kada kayo tatang nanang. Day tamot ti amo mi angem. Day tamot ti nanamnama mi angem. Amo matay. Siguro akit. Oh, ana siguro. Ay, nakay tagsaritan kati wadamat ti ubrak dito talon. Anyag gapu na nanang no api nga di natuloy. Katay amumlatan abaraw. Kalpasanda ka no nga nangan ti restaurant. Nagkalugan da iti tricycle. Ay, daytan awanin Nagkalugan da iti tricycle. Wen. Sumal lang Kurt, imbagayo king kuana no apay. Ha? Imbagayo king kuana no aping nga nagbabawi di lalaki, idi nagkalugan da iti tricycle. Saan? Di pala imbaga ngamin nanang tapno na amunan. Ay di mi kayat nga ibaga anak ko. Di mi amuno kasano nga ibaga king kuana nga saan nga maluksaw no mapasakit ang tirik nana. No di yung may ibaga nanang sakti may ibagan. Ay na anak ko kayat mo nga ilaksid na ka nga kabsat. Unaam lang nga ruden nga makiasawa. Sapay lang ibagam king kuana at kinapod no maipapan iti problema na. Kat api nga di yung maibaga-baga king kuana nanang. Di mi nga rod kayat nga masakitan tirik nana baraw. Anya ko man pagsakitan tirik nana, kat agpaisumot ti bagayo. No kumasana pud no, agsakit tinagam na.
Amo yun nanang, saan yung nga tultulungan ni manang? Adda nga, Ay nabarok, di mo maawatan. Tat sa balitrik namin nga naganak. Di mi kaya't nga kagurada kami. Nga naganak yaw. adda nga, adda nga, adda nga dilawon da ni manang no di yung nga ibaga. Kasanor nga agbaliw ti kasasaad na. No awan ti mga ibaga king kuana. Kaya di bagam no, kaya't mo nga ibagam saan na barok. Api ngamin nga di na maangot ti bagbagina. Ay na, di ka makatagare. Mangag na baka no adala talawlaw isuna. Api nga di yung maibaga-baga na nga adda ang lit ni manang munina. Shh, di ka makatagare ko nakat. Kat apay, uri man mangag di ka titataw iti aglawlaw. Sigurado nga amudan. Taamudan mo ti angot ni manang. No api ngamin nga di na maangot ti bagina. Ay, jakam mo ah. Kasano ngamin nga asawain da? Agdigos nga agpaiso. Ang jakam mo. Din samot ngamin. Din samot agis-isiso ngamin. Ay, jakam mo. Siyang kumot bakit kita't panagdigos na baraw. Lakay, umay ka man dito tasik ka man makisarita. Saan da kayo't kasaritak nanang? Da kayo ti babae, da kayo ti ina. Da kayo ti rumbing nga magkisarita kay ni manang. Da kayo ti mangipod no king kuana. Nga nakaharo ti anglit na. Nga nagkaharo ti payud na. Iso nga awan ti mga sawa king kuana. Tamadagkitan da lang ni manang. Kurang na lang matubadan. Ay, nakakisikaman ti mangi bakat kasta. Di nga rod maluksaw ni manang mo. Di nga rod makagura. Iso nga awan ti mangarim king kuana kadagiti babaro ditoy. Taamudat angot nan. Kaya't da nga rod ti makiasawat kas jay. Iso nga rumbing na lang ngay bagayon manang. Ay bagayon kini manang. Tapno adda aramidin na. Tapno no, baliwan na ti bagina. Baliwan na. Lifestyle na. No anyaman ti mangkokos deta nga angot na. Ay, nakat inaramid mi betin baraw. Ingkatangan mi tinadumadu mga klaset sa bone. Nagur-order kami pa dita Shopee kada Facebook. Ibaga na nga pagikat anglit awam man. Di na usarin. Usaran na mat, ang maawan mat ti pagbaliwan na. Baka kat digiti kang kanin na nanang. Ibagayo ah. Likli ka na digiti kang kanin na nga. Makaitid ti madi nga angot. Diyak ka mo ah. Diyak makitkita ka na yun nga mangmangan. Anya latang kasi latang haro din nanang? Bebe antilatan? Nga uri gurain nakton? Noong unaag nga makiasawa ng misuna? Lakay! May kaman ditoy! Tasi kaman! Eh, baka mo kay dita. Basta saan nga siya timangibaga kay Munina. Period. Ay laba, bay ba amanak ko, basta saan ka pala nga agar-aramid iti anyaman, ta amang ano, tagtakil to ti problema. Nakamu kayo nanang. Basta, awan ti maaramidan ni manang. Tuloy ti panagkalay sa amin ni Rika. Alam maawatan ka baraw. Gure ka pala. Taag suradak pala kiniyong-yong. Taag pabalakadak man kadagiti viewers na. Kat anya ti pabalakadan yun nanang. Ang damag ano ang kasanot kasasayaatan nga aramidin may kinitatang mo. No, anya ti kasasayaatan nga panangibaga kinmanang mo. Dati kasasaan na. Tapno, nga di maluksaw. Nga di gumura. Nga di agsakit tinakim na kada kami. Mala makaamu kayo nanang. Ikang kay ti panawin nyo nga makisarita kini manang. Tapno no ti kasta. Maawatan na. Maaklon na, uri numununa kami nga agasawa kini Rika. Tangkan tapno no, agkapyadan tumutin kini Melvin. Nagsurat kami nga ron nga agasawa kasin yung iti programam, tagkid daw kami man iti tulong, pamalakad. No anyat kasasayaatan nga panangibaga iti inauna nga anak mi deti kasasaad na nga saan nga maluksaw, saan nga agsakit tinakem na, ken saan nga gumura kada kami. Tadimi mo't kayat nga agiginura daw no guraen ni Munina dagiti kakabsat na gapu ta inunaan da isuna nga nakiasawa.
Kasanungar nga makiasawa ti inauna nga anak mi no addamat kasi nga angot na. Maawatan mi no di na maangot ti bagbagina gaputan siguro kat ni irwamen kada di angot na iso nga ti ammo na kat normal laeng di angot na. Iso nga anya ka di ti kasasayaatan kasinyong nga panangibaga ken kuana wenno nasken ka di nga idalan mi iti panang pasagid wenno anyaman ala iyuman min kada kayo tada kay man ti mangibaga kada kami ta pareng malawlawagan ti panunot mi tapno agtalnan ton tirik nami nga saan to nga agiginura dagiti anak mi gapulaeng kinimunina kasinyong. Dati nga ro ti baka buklan ti baka sarita kasinyong. Bakit? Apay. Kwa. Umay tuman umyan daanan. Anya? Umyan to da. Marlon kinray ka dito. Gaputa. Mapan makisik ka ni Munina. wen iti sa bali nga ilay kit umyan jay. Kahit, Kaya ang digos kanto ay turabi ayo pala laklakayan ka nga talaga. Di mo sawon nga sabayan taman, digiti ubingan. Man ano? Ang talakang iliplipas ko dito, surat ko kini yung yaong. Lawan, ilipas mo. Tagdigos ka daw. Ay na, problema pa'y dito asawak. Takarget na nga sabayan dati anak mi kinti manugang minuumyanda. Ano mangegnan dati katre. Ay! Anya dayta? Ay, kwa! Testigek lang. Ang talaga man dita inyong. Naklakayan ka na, dulaon nga amam. Iyon na akong agyaman kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. Iyon na akong nga makaited ti balakad ken kasama ti agyaman na ken kakasin ti anos ken laing mo nga nang tidbiag dati nga surat ko. Nasapay kumagat na kay batit adal liwliwa ken pagsarbingan ti biag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema apagayam mo tiriyang iti Nueva Vizcaya. Alright, thank you so much. Tiriyang iti Nueva Vizcaya ti panangiburay mo kada kami dati nga pakasaritaam. May papan iti inauna nga anak yo nga di na kayat nga maunaan nga makiasawa, angin ti problema yo, kasanungor nga makiasawa, awan samot ti mga asawa ta kasi ti kasasaad na, nga ada ti angot na nga di na maangot, ngem maangot ti kaaduan. Nang runa ka dagiti mamamo na nga lalaki ket no maangot daget agsanod dan. Ay, biyag. Detilat may bagaking ka nana tiryang. Iyam amom ni Munina nga anak yo. Iti lalaki basta barua hanga naasawaan. Iti lalaki nga awan ti panagangot na. Iyam amom kadagiti mammartek. Ta sigurado nga maanusan dat angot na. Nga ta? Baka pati Ma'am Martek, di da kayat no. Aglalogan na pigsat panagangot, di Ma'am Martek. Nga pigsat agangot. Ammo dat angot. Ammo dati ayan dagiti naiima sa pulutan. Napigsa panagangot da kaya, mati. Hello, kini Tita Perlita Aglipas Matchay. Ay, baliktad. Aglipay Matchas, gayam. Sorry. Tita Perlita Aglipay Matchas, Tita Canada. Ni Mivi Montañez ko na nga pagdigusem ti danom nga adatawas na tapno whole body ket madalusan. Aka am kasanong arod. Kasanong mga ibagaking ko na. Nga di maluksaw. Ay, balasang ka. Inkagdigos ka din. Unanang. Alakit. Gore ka. Ta budburan ta ti tawas deta pagdigos mo. Anya? Apin ay kanyo tawas ti pagdigos ko nanang. Kaslayo mo lang bagan nga daanglit ko. Pauni kay mutan. Nagmadimot ti riknana ti kasta. Di ba? Maluksaw. Anya nga tano ti pumay anyo kat. Dati apag-ring na belangat wano di pa nakariing. Inka sa buwaga mo ti danom nga datawas na. Yan. Mandilat tamot siya.
Narigat na talaga. Baka maluksa ulat ta. Sana all nanatiriyang ko na ni Julie malapit. Iam-ammom ni Munina iti lalaki nga kapada na tipay ud na. Oy, mabalim pa dayjay. Dapat iam-ammom ka dati pada na. Ang imti problema, baka med no Ay, balasang ka, adayam amukin ka. Asino nanang? Ni Jonas. Jonas nga. Dete baro ni Tomas. Jedaya. kayat di dyan nanang. Api di mo kayat kat nataer man. Uray pa'y nataer. Api nga di mo kayat. Baro pa'y day dyan. Wan baro. Katawan mang tutop king kwa na nanang. Kasi nung arti mangayat king kwa na nga balasang kat addan to pa'y nagpigsa nga anglit na. Anya? Amumla anglit aya. Kuha na nanang. Maangot ko no masabat ko day dyan nga Jonas. Nagpigsa ti anglit na. Kasi ka di mo maangot ti bagim. Ha? Kaawang normal mati angot ti bagik nanang. Ay, nairwam kagaya mo na niya. Ang amdi angot ni Jonas nga adamot anglit na kadi ka nairwam. Anya ti bagbagayo nanang? Bagbagayo ka di nga adamot anglit ko nga kaski ni Jonas? Ay, awan tin bagbagak nga kasta anak ko. Di ba madilat ta? Ala sige, agsingasing kayo, ag-advise kayo, adalata Madina. Di ba? Mga ure no di na maangot bagi nang maangot nat sa bali. O di ba? Madilat ta. Madideti ko ni Melinda. O, Melinda, hanga pasado deti balakad mo. Igatangam ti Jodorant sender ko ng LED Baleros Tagalas Siyam. Madilat ta. Anak ko, Jodorant, ingatangan ka. Adamot igatang ko nanang. Api pa nagkun ko na ayo kanyak awang makorkwarta na. Imbes nga igatangan dak ti Jodorant, igatang yulat ka ninyon. Mangmanggidak mat. Adamot panggidak. Ay, kin adamot Jodorant ko nanang. Kisapay nga raud nga. Adala taangot na anak ko. Anya? Ibagbagayo ka di nga daanglit ko nanang. Uri agar-aramat ak ti Jodorant. Ay, kwa. Madilat ta siya, madilat ta. Ni Comadre Meli Valdez Franrel, ada sabon nga tawas. Ina, isod gatangim nga sabon nyo. Oh. Deta lang ti problema, kasanon nga ibaga nga, Ay anak ko, dito tawas ti usarim nga pagsabon mo Saan nga dayjay safeguard, wano dayjay dab. Kaya isot na kairwama ko nanang. Kaya kahit kung ordi safeguard, nga para dati rupak, taadaan tay bakterial na. Kaya't kung madjay dab, kaya't kung nalamuyot ti bagi. Dati safeguard, zak ang taramidong, ken already dab. Api nga pag-usarin dak ti tawas nanang, apay, ada ka di anglit ko? Ibagbagayo ka di nga da anglit ko? Ay, kuha anak ko, ay awan. Ay, jakla ko mga dimdim ng kadagati balaka din. Ay, siyak pa'y ti mapadaksan. di ba madilat tamanin? Ay, boy, nagrigat ka talaga. Karirigatan, dito yung balakadan. Dito yung ti kadadagsinan nga parikot itibiyag nga naitaklin dito nga programa. Kumpad Louie Buen ko na ipudno dalatan ta anak dan. Iprangkadan tapno dardaras nga uray kaguradan. At least, naibagam ti usto. Hindi tamad. Dapat dadagat acceptance. Acceptarem nga uri anyat aramidem, uri anyat panangibagam. Guraan na kang guraan. Acceptance is the kilaing data. Ayan. Bangbanglo, idigos nan ako namin di ko madrenobilin. Yan po, nangastar mo daytan. Irish Spring Soap Seryong ko naman ni Ate Marisa Menor. May pawit kan to mga orto no agsubli ka di Hawaii kasi. Ayan. Ako, deta na. Ramzan Leslie ko na yung baga malimukasin. Awan may balakad ko kasi Jackman naabutan ta live mo. Nala daw naggamin, nag-break time. Iso nga, i-replay mo tulatan kasi. Speaking ti anglit ko na makatibuor ti angot to'y office mate ko nga ibang lahi na pintas ngim na dangro. Can shout out ka digiti friends ko. Team Baak friend from UAE. O sa bali nga lahi. Makatibuor, umatibuor kanot angot na. Dangro kano ore no napintas. Radradam ti kalamansi ko namin di Tita Perlita. Dati matmaturog ko nam tita, matmaturog nga nakakasjay ka inkaradradaan, di ba? Na narigat mo di ba? Ay anak ko, radradam ti kalamansi ta kilikilim. Saan mat ka nangisit ti kilikilik nanang? Ay kwa, nabangsit nga men ko lang nga rod, madimat.
Narigat agbalakad talaga, baka i-post da ka ta Facebook, kunamit ni Melinda. Nadan sa makarelate Kunamit ni Kumadre Evelyn Salmo Baklig Sol, ibagam direktamente tiryang uray ket inana kamet. Dapat iprangka mon, idiretso mon, idirekta mon nga ibaga ken kuana. Ken acceptarem no anya ti consequence na, no anya man ti agbaling nga reaction na. Ket may liwliwag nang tumatla data, at least importante ammo na. Tapno ada aramiden na nga nga balbaliwan na ti bagina ti lifestyle na when anyaman nga makagapon no apeng nga kasi ti angot na, di ba? Kasi hanyo nga tultulungan isuna no ilimlimit yon no saan yung ibagbaga, di ba? Panangtulong panunutem na natiriyang nga panangtulong mo iti anak mo DJ panangipudnom ken kuana ti kinapudno no nga talaga nga adda ang lit na, di ba? So nga handa nga rumbeng nga guraan kasi isakit mo laang ti anak mo nga di mo kayat nga ti agnanayon ket han nga makaasawan gaputa kasi nga ro ti angot na. Email da unana gumatang ka ti Rexona sender ta ited mo ken kuana ipan mo ta kilikilim kunam neta DJ makagura la tangmat siyempre. Kunapay ni Kumadre Kumadre Meli sender idalan nyo tinasaya at tapno di gumura ta pagsaya at namatlaeng wenno pagusarem ti tawas ina. Agrigat ka talaga. Nalakalang agbalakad, nalakalang asawen ngem narigat nga ramiden no sikan ti maseknan, di mo kayat nga makagura, di mo kayat nga ma-offend, nga ma-disappoint, di mo kayat nga maluksaw nang runa ket anak namot nga rod di maseknan. Yan, ni Batch Fredita Tabiesa Borge, happy watching. Anita Pascua Valdez, kunana ibagayo asender nga daanglit na ta agasan na hanmet siguro nga makagura kada kayo. Amman nga rod kagura na pa nga maunaan nga makiasawa. Anyan to lagi din ibagadang nga daanglit na. Kayat ko amang piloto, sikat ag-drive. Makapi dotak nga tamot ti idea dituin ko nan Melinda Sanchez ape adda ko mapangibagaam loko ape danglit ko. Sino ko mat pangibagaam? Ada ka di anak mo nga ni Misyang adanglit na. Hello kaanakan Princess Heres Manuel dita Hawaii kastameten ti si Bubugay la pamilyana dita Hawaii nila kay na kan gidubing na kastameten. Amin kayo dita. Baay Batak City ni Ipagberon ni gumatang ti Rexona kunana pa ni Kasin Anita. Oh my God, I was wrong kunan Ate Nobilin. Baka iso natin ng ibagat bakla. Sikan to mga rod mangibaga kasinyong. Pag ibagak awamat jak makaangot. Ardang. Oray sikat adanglit na jak among adanglit mo ta jak makaangot. Safe kami kay ni Mami Old dawan pa nagangot mi. Kita nyo ni Mami Old kanayon nga maksitan ti luto na. Na di na maangot. Kat no duduwa kami ni Mami ti agyan dito balayen awanen kanayon kang maksitanen. Baka no nabangles di makanen kat kaan kam nga kaan tadi memot ammo nga nabangles gaya men. Tilang maangot ko tinakaro no kwan nga deten na suka maangot ko no ti permit bangsit na nga talaga madlaw ko nga maditi agong ko. Ngem amo ori umuttot ni Melinda ket kanayon met nga umuttot ni Melinda ori agid idda kami utot gungun dawayan na nangrona ta amo na nga jak makaangot. Ngem idi ada ni Misha ngen di jayen tep pelan nan iso nga kanayon nga kabagen. Aglalo ket masadot nga mapan umuttot ti adayo ta nadagsen mo je buksit na ilan. Iso kastamot ni Mami Old awan pa nagangot na nakapsot awan talaga iso imalaak. Sa ada talaga digiti kasi nga han nga kompleto ti senses na kasla kanyak nakapsot pa nagangot ko ngem napigsa ti panagdengeg ko amok ti mapaspasamak iti aglawlaw di kita bababoy kada ana amok mawawa amok mangeg ko amin di iti problema ti bababoy amok amin di mangmangeg ko oray mesa kilometro mangeg ko di pagsasaritaan ti tatsabali ka tao napigsat pa nagdengeg ko amok pa nga agpaala ni Sir CDG iti Lawag City nga ada pa time in na madamdama ije ayan ti ije balay da Ma'am Reyma Valencia nabigsa pa nagdengeg ko nga talaga ken nabigsa pa iti sense of feeling ko panagreknak kaya mariknak naparagsak kay manen babaen ka dati pakasaritaan ni Nana Tiriang iti Nueva Vizcaya.
Kuna ni kumpad Louie Ben, pagkasaremlat tatakabsat nan, tano agririda, ibaga na no, apay nga awan mangayat ken kwa na taad ang lit na. Tapno jay langit maitulog na ka. Jay bado na nga ikaten na ipaangot mo. Awan, di na maangot lata kasi naruwam isunat angot nan. Bukod na nga angot kasi kano di kiti ada body odor na. Ngayon no, sa balit akin angot, maangot na. Fera gukos baka ni ipukkaw ko, magtawas naman kayo. Una ka. Delia, mango baila, Jackman ammo manang. Kuna na neta. Gregelin Tamo Ramos, ibagam na natiriyang nga adati tawas nga imbonong ti DSWD para dagiti na bagyo ni Julian. Oh. Ano natan? Ano taga na datan? Relief goods da. Tawas kada deodorant. Hello, Ate Lilibet Aliado Natividad. Punasan na kano tiso ka nga iloko. Ito kilikili na. Ramsan Leslie, na imbaga mali mo kasin. Ay, nalpas ito yan. Into no bigat, agkikita tayo manen mga kasin para iti sa bali manen nga pakasaritaan nga intay to manen mangigan nga may basa, may kanbiyag, may drama, kanintay to balakadan. Alakita, sabi ko bakit nakaanay digiti nangigan ni na natiriyang nga balakad yo tapno malawlawagan tirik na ay malawlawagan ti panunot na no kasano na nga ibaga kini mo ni na nga inauna nga anak na nga adda anglit na. Tada kami talaga uray siyak, jak maamudeta kasi awan karbegak nga gibagat kas tatajak makaangot kunak manen. Gusto nga uray di agdigdigos ni Melinda, awan talaga jak maangot. Alright mga kasin, thank you kadigiti sponsors nga mang bibiyag dito nga studio kan dito nga programa. Thank you kadigiti nag-share. Thank you kadigiti nagbalakat kada kay amin nga nagbuya nag-comment man saan. Thank you very much. Ket into no bigat. See you again. Have a great day everyone. Siyak ni kasin nyo ngayong yung pumakadan. Bye-bye. Di payen kaya nga usaren itatang tagsapul. Good night, Comadre Novelin Ramos. Good night, Tita Perlita. Baka riring siguro ng Tita Perlita. Naladaw dyan. Ay, nasapa. Parbangon na dyan. Ni Mami Edita Sablay. Good night, Mami. Ada pala, awan nga tat jet lag ni Mami. Gabgabo na California. Baka maluwan na ka ni Melinda Kasin, Conan Rems Garcia. Ayan. Hamot nga na nupod no mati bagbagam ko awan mati awan mati dakas na. Ure no hang agdigdigos kunak jak maangon. Siyempre hamot nga inoras ket mga agdigdigos si Suna. Di ba? Kaya nasawan ure no di pa nakadigos panagrik ket na banglulatan ni Melinda. Kasi siya tiket na sa unjim bagak na misinterpret mo lang kasin Rems Garcia. Ayan. Ken ore pa diagdigdigo si Suna kat api ko ma asawa ki Suna na banglulata para kanya. Kanaglata. Jay luto na. Ngem Suna kat jakam mo no apay kasi Suna. Siya ket no jak pa nakadigos ket di na kayat. Haan nga, kumbaga, panagrig nang do magat hanga fair. Kasi iso na, uri hanga nakadigos ke angut-angutik, may lata, nabang lolata, uri kikisek, kada uri kang kanek. Ay, iso na no, syakti di nakadigos ke kariyak na.